14 number Korkanti constituency kaparlo langlokso third men football league championship surihini rankor apho angdung kiti pon Phaiguni ni phai cap arni laso along patirpi pon tum langlokso sport association laso along ke dutsi mate angdung kiti pon along ke pathu pon laki langlokso united fc lapen langlokso paradise fc tumsi ke pathu chidan pon lo langlokso united fc tum chi pahai pon si langlokso united atuma bang winner chi palong pon lo langlokso paradise fc atuma bang runner along pon lo la solong aluhi man peng panang chi tong dun langlokso sport association amai ko sarong ti lapen rongjing rongpi atum da chi tong dun KAC board chairman ke hai Pundor Singh Kramsa 14 number Korkanti Mondol Mai Puake Hai Promeswar Rungpi, then the Khat Lem Secretary Ke Hai Bijoy Tisu, then the Khat Sport Association Chunbang Ke Hai Sonjoy Rongpar, Samilangso Sport Association Amai Puake Hai Raju Be, Langlokso Sarkari Gambura Ke Hai, Har Singh Kramsa, Langlokso Lem Chairman Ke Hai Sar Singh Timu, Langlokso KCS Amai Puake Hai Joy Singh Rungpi, KLNLF ke hai Joy Singh Hanse Rat Cyclem Bang for ke hai Sar Singh Hanse Ake Har Singh Ko Ake hai Bidaram De Lapen 14 number Korkanti Mondol Chun Bang ke hai Doloi Tia Tum Chitong Pen Mai RDP Dunsi Pini Langlokso Third Men Football League Championship Suri Hini Ranko Rapo Patuang Dung Giti Pon Chitami Insam Jin Pen ke Patu Pajut Ponlo Langlokso Pen Kanto Hanse Report News 18 Depot Kali lah so